Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони қанднаботум, ҷавонони муҳтарам, навасаку ҳавасакои қанди бобош, зиндаву сарбуланд бошед. хоб бисёр ба ман занг задан мухлисо ки бобо оиди муҳоҷиро, оиди ҳамин азияти муҳоҷиро ягон сухане гӯ. албатта дар шабакаҳои иҷтимоӣ бисёр наворҳо дидаистем, бисёр гапу хабарҳо шидаистам. хоб чӣ гуфтани ҳастӣ? мегӯян бар сари фарзанди одам ҳарчи ояд бигзарад, иншааллоҳ ба амри худо ин рӯзҳои бадам, ин рӯзҳои пурмашаққатам, ин мусибате ки болои сари муҳоҷирон омадааст, иноҳо паси сар мешавад. иншааллоҳ паси сар мешавад. бояд мо мардуми сарбаланди тоҷикистони азиз ба як таҳлука нафтем ва оромиро аз даст надиҳем ва ҳарче ки бар сари мо мебиёяд, мегӯянд аз мукофоти амал ғофил машав, ҷавзи ҷав рӯяд, гандум зи гандум. ҳам як камбудие мешавад. ай мо як камбудие сар мезанад, ай худи шахсан худи мо ба худованд болои сари мо ҳамин мусибате мебиёрад. ки риштаи суханро дароз карда нестам, ба сиёсат умуман кордоре нестам ман. хоб инра худи сиёсатмадоро медонанд, худи одамое ки дар ин корро мутасаддиянд онҳо медонанд. ва фикри ман чи аст? ва як галасаҳое роӣ кардан дар ман фикри худма оиди ҳамун галасаҳой вай мекунам, баён мекунам. фикри худма ҳамчун бобо ма сухан мекунам. хо буфоратон, хо нафоратон. ман аю бобое нестам ки ма дарафт вай кунам. да ҳаққа аллоҳи пок ба ҳақдор метиҳад. ва оиди ҳамин галасаҳое ки ба ман равон кардан ва ман о қадар маҳорати ютубда надорам ки мисол ягон сурати алов бимонам, ягон чи бинависам, як дузах ташкил кунам, як бародара бигим дар дузах бимонам, баъд ва як дузахтӣ кунам, дар ин дино намоиш диҳам. ман аслан хеле ҳунарам надорам. бе ҳамун алов, бе ҳамун дузах ташкил кардан ман сухан мекунам. бародарои қанднаботум, ман дард ай ҷаҳвари дилам га мезанам. бародаро сухан гуфтан бисёр мушкилай, ба ҳар як сухан бояд ҷавоб бигӣ. ва чӣ гуфтанӣ ҳастам? ин рӯзҳое ки ҳозир дидаистем ку, дидаистем, ин рӯзҳоро бобот барвақт дидагиай. фаҳмидӣ? барои ҳам гап мезана, барое ки гапҳои шумо гап мезанем ку бефакту ҳуҷҷату рақаму далил моро печад. барои ҳамун охи биён ин имҷада биён ба ман қати шумо гап занам. чизе ки бар сари мо мебиёяд ай амалҳои худмонай. ман фақат як нуқтаро бозам такрор шавад, ҳамун галасаҳое ман наметавонам бимонда. ранги гуфтам ку хеле намемонам, мемонам, инам хеле абор тамошош мекунам, мепартам бош. барои бобоям чи хеле ки ман ҷавоб мегӯям дар ҳама ҷо барои гапи гуфтагиам. мегӯянд чунон ҳам мушкилӣ бар сари мо омадагие ки 600 чанд километр ҳамҷо местоположение, чунон ҳам мушкилӣ омадагие ки қасам мехӯранд ки ош гап намезанам, ҳаматон бағатон маълум чи аст. мегӯяд ки агар ман ай ҳамиҷа, агар маро бигиранд депортум кунанд тоҷикистони азиз сарбуландам роҳим кунанд, ман давида карда мерам 2 сол аввал хизмати модар падарам мекунам. таъсир мекунад шуморо ҳамин гап ё таъсир намекунад? бача олид 18 сола, 17 сола, 19 сола нестай ба муҳоҷирати меҳнатӣ омадай. дарди чия муҳоҷирати меҳнатӣ мебиёй ту? дарди чия, залули чия муҳоҷирати меҳнатӣ мебиёй? хай бахшиш ки баъзе одамҳо ҳастанд ки залуланд, мисол надоранд. як хел бачаҳо ай аблава мегирезанд, муҳоҷирати меҳнатӣ омада, ин рӯз ба хокнону ба ватан орзу дорад ки ман бирам анди хизмати аскарӣ кунам. ту наистоди амҷо аввал хизмати аскариро кунӣ, пасиву баландиҳои зиндагиро бинӣ, ба бин ягон институтро, ягон ҷо бира. хизмати аскарӣ бихоҳӣ нахоҳӣ мерай, тамом. хизмати аскарӣ бояд муҳлат дода нашав. ман инами хизмати аскарӣ нарафтам 60 сола, бояд хизмати аскарӣ бирам бикунам. инами ман хизмати аскарӣ борам барои хизмати аскарӣ бояд бирам бикунам. и омаде дар ғарибӣ очаҷон гуфтаисти ки ман соқ саломат барам, аввал хизмати аскарӣ мерам. чо соқ саломат дар ватан будӣ, чо нарафти хизмати аскарӣ? ин ҳозир як
پستیک و بلندیکای زندگی که تو دیدگی الکه ما دیدگی میاره الکه این روزا رو ایسر ما گذروندگیم الکه ایرم دیدگیم نه که اون برادر نه که اون بلاگرایی که با من مثلا چقدر فشارها آوردن چقدر دوزختا تشکیل کردن برای من برو گپ زن که ماکو گپ میزنن میخی در لبوجو گپ میزنن فهمیدی برای همین فقط هم ابزاسی همو گلسه‌های ما یک نقطهش به شما رسوندم فهمیدی بر سری فرزندی آدم هر چی باید بگذرد میزگرد این روزگار هم میزگرد با گشت و برگشت نمیگم که های بلاگرای بعضی بلاگرای نامحترم دوست باشین برادر باشین خودتون جلوه نکنین خودتون نشان ندین خودتون خیپوت نکنین خودتون برای پرسماتور چی کارو نکنه بابا این خیلی بابا او خیلی چقدر ما اودیتوری ما فقط حرام خور فقط بردین این بلا بزند ما در طول حیاتم حرام خوردگی نیستم ولی من نوارو میکنم نوارو مرا انتظار شه یونو توگریای خدا ایروز نکنه خدا ایروز نکنه سرحدی ما یگان ویرونی شود سرحدی ما دیگه آرومی شود شما میگریزین ای وطن میبین ای وطن میگریزین میبرین ای وطن باید نگریزین برای سرحد برای مرز بوم تاجیکستان عزیز سروران با سینه سپر کردن در کو گرفته اومده نه ویجا که بعد مجبور شده بعد که میگه ما برام دویده کرده برای چه خدمت میرین چه خدمت میرین خدمت برین آب و تاب بیاین عقل یاد بگیرین درس مردانگی بآموزین باب خدمت مهاجرت هم در همه وقت بود آخه مهاجر هستی تو مهاجر هستی تو که آمدی تو رژیم خطاب بفهم تو قدر خطاب بدون تو اینجا کتگی نکن تو اینجا کار کن جوگیر خرش آبوته پولش بگی تو معنی مقصده تو نیاری صوف کنه که برونو دا تو کتفات پام نکن نگر تو دیسکاتیک سری باباد مونه دیسکاتیک چی میره تو کار اومدی برا بخو خودت بخو کار کن کار فعالیت کن خطا نشانت ایجاده ما را قبول ندارن وطنی دوی میگیم همین ما را قبول ندارن چیکار کنیم مخی آرام با همیجی اومدن این موجوده با هم دیگرش دشمنی میکنن همین اومدن با هم دیگرش دشمنی میکنن در همین مهاجرت اومدگی با هم دیگرش دشمنی میکنن با کی دشمنی میکنن همون آدمایی که در یوتیوب میبروین یوتیوب دا میبروین هم دیگرش دشمنی میکنن اتیت شپک میکنن ای سرتون همین یوتیوب اتیت شپک یک گپی خوب گپ زن سرت بسری بابا میمونی سرت بسری بابا موندن نمیتونی فهمیدی اگر هزارها دوزخ بشکایی تو خطا نعوذ بالله برابر فرعون بودونی و مردم در دوزخ رکلم کنی پرتویی تو مردن تو هم دوزخ موندگی تو کو تو هم مردن من دای برو گام میزنم فهمیدی نو محترم بابا که گپ زن نه کی خیلی نورو نه کی با دفعه بود سخت‌تر نورد میکنم تاجیک تو چیکار کرد دیگه ملتون میبینن تاجیک چون پس دادن سخنو بسیاره باید دوست باشیم برادر باشیم در پی دستگیری همدیگر باشیم اینم که دونستم گپ زدم یگم اتویت نشوه یگم گپ نشوه پروتیف مکی فهمیدی مکو من پیش الله دا پیش خدای مهربان دا بعد کی هستم خودش میدونه بینی ببینی گپتون میزنم آرام شین میزگره این روزو میزگره یک کمک بود خیلی روزا رو که بابا ده ها شد چیدگی های فهمیدی چکه نشین اتویت نتین کاری خودتون نوارای خودتون نکنین برفتن بگیری زنده باشین برادرها دوستی و برادری کنین وطن باید زدن وطن باید زد بخشیش ده اگه گپی پس بلند گپ زدم با بخشیش هم نمیپرسم برای که بابا هستم بابا تا بگو که بخشیش پرسه یا نامحترم با میبینید که چی نگه